Ama saberin ka channel min clear sak thin tu te zong chunga thinlung takin lom thu ka soya ka channel lo clear thin te chuan iwa rei to ve ti te po min ti mai thei a chan ber chu ka channel hi voi thum lai monetize tumin ka be to a voi khat na min reject ka thei top cho in kan han be le ram a thlathum nuwa reapply le a chuta po chuan reject ani le ta a beidon thlak du ang reng khop mai reuse content wanga boina tok thin te po kanom mai theya a beidon thlak zia po interest theu in karing chumi nuwa video reuse content ni tura ka hriata piang ka delete ti chuan thlathum nuwa bok chuan ka reapply le ta adik le chuang ta hau lo mai chutianga voithum reapply ka ti nuwa po chuan kala hlo tling thei ta chuang lo tun nili February khan ka reapply le ta avoilina atan chuta chuan van nei thlak tak main ka hlo tling ta hramani kum khat aliam nuwa ani chau chu reuse content awanga boina tok hi mitam tak clear tu te zinga point om nge yarin oma heng problem solve hi aharsa ka ti riawa ke point voi thum voi li ka ti na ka channel ka monetize thei chau ani midang tam tak pon boina in tok thin ti ka ria chu wangin he video hi siam karil ruk ta ani ama sabera chuan engwangin nge reuse content chu kan don thin kan ti chuan kan channel a khan midang video ami engemoni tak kha alo om ti na ni a chu video chu keima ni originala keima ni ngeina kan siam lo thil engemoni mu an nei ti na ni riat chhuwa mai a har sa thin khop mai chu wangin reuse content kan to lo nan chuan YouTube in dan a siam hi film khur taka kan zom angai ani ka channel hi pathian khongai na zara ti teang monetize thei turin voili ka be ram nuwa a hlo tlin na mel kan mu theya kalom khop maya viewer te pon min lom pui tho karing ani mi tam tak chuan enga ma an ngai lo mai theya amai ro chu rim taka kan tho nuwa kan be ram nuwa monetize thei a han ni ringot po hi keni tan chuan a hlu em ani amma sabera chuan reuse content kan han ti hian danena phal lo thil YouTube rules ina asiamena a phal lo thil alo om thin ani chung chu eng tenge ani ti chu reuse content heta kan muang hian YouTube danena a phal lo du le ti tur le ti lo tur asiama hian a hriat thei ta ti tura chuan kan muang hian heti hi ni mai ta a phal lo lampang hi han entai ila short video that you compile from other social media website ati social media website mun rang atanga video toi te kan lak khom ang chi te khang ho kha lo upload ve mi ta ani ber chu khatiang ga lo upload khan reuse content kan ti chuan mi man nu man ti la mi zo tong chuan aswal lo berin karinga chu wangin video toi te kan channela an upload to sa kan lo upload thin te po khan hemi hi monetize thei lo turin monetization kong kha a block ta thina ni pani na hian collections of song from different artists even if you have their permission atini collections of song kan ti chuan hla chi rang endina zai thiam midang dangina an sak khang te kha an permission kan nei po in upload min phal sak lo ani a music ringot te da khom treu taila mana khan voi khat ka ti to zai thiam rang te video
music khala khomin karem khoma viewer po kanga khop mai nuai chuang anomani amai ro chu khatiang kha monetize theilo ania anma nin ka phal ti eng angma sela monetization rules a hian phal lo ani pathumna hian clip of moment from your favorite show edited together with little or no narrative atitane antinan video show mun then khatami kan lo edit khoma kan du na lai mo lo la in khatiang kan edit khom te kha aphal lowa tin heta asoi atop bera hian no narrative o keimani na kanwa comment emo khami athu omzia te kanwa soi fia ani lem lo chuan kha aphal lo ani ti chuanin palina kan mu hian mu ang hian content uploaded many time by other creator atitane content chi rang midangina an upload to sa kan lo upload pal te po om theini kan riat mi loin tuna keima problem bika po hian achan bernia ka riat chu khohar ina zai live video kha kan khowai me group a khan an post ta ne chu video chu kan thian pa pakhat khan YouTube pa lo post a chu a post ti fremia loin kei point ka post a chu reuse content a om hi ka ring lo hrim ani a post ti kha ka rebox si lo ka zong thina voi tam tak ka beya ka mu chuang lo amai ro chu rei tak avoi lina khan ka zonga hei hi ani em tin kan zong ta ti chuan ka mu chuak ta hlau mai ani a ma zong in video thapui viewer tam tak om na te khang ho zong te po kha rin hlel awangin ka lo delete to chu wangin video tam tak ka nei to nuwa ka video appear keima ngei na original to ka ngai ho che kha ka data ti chuan tuna hian monetization kha min accept ta ani promotion pangana hian promotions of other people content if you have their permission or promotion kan ti chuan midang content wa fak ang chi te kha ani mela chu wangin tikha na omzia turo mang chu kan rianga ama sabera chona poimo bernita a ka riat chu keima ni ngeina kan video va siam mo midang ta tel mi lawa kan upload te kha apoimo taberni in ka ria mi ina khoilai social media whatsapp vela kanin thonder ang chi te kan lom zong deu te kan lo upload ve mai monetization poisalak sumlak lunana kan man kan tum lawa khatiang ani chon upload thei te mek mai amai ro chu sumlak lu poisalak lu te kan lo tum ani ngai chuan khatiang mi man ruwa mi thil kha upload lo ram tum angai ani chu wangin kan channel share tu ten experience apoimo ber chu tu thilma rulawa mani ina video siam thei hi original ngei upload hi apoimo masabera mitam tak chuan midang video kan soitak ang khan kan lo upload pal thina keipo khan ka upload ani ti in remia loin kan thian pa upload to nu kha ka lo upload ta ka video thapui ka chan pha chu wangin tuna kan channel share tu te chuan hetiang laka in fihlima reuse content awanga boina in to lo nan ti in he video hi karon sia mania fia lo deuh lai te po lo om mai thei fia lo deuh lai te au mani chuan comment section lama te po ain zo thei tura ngai tai la a tha ome reuse content awanga boina tok lo turin nangma original ngei video siam turin youtuber zong te channel nei zong te do sakna ka hlan cheu ni ka channel min thlir sakawangin lom thu kan soya like le subscribe kha min han pek sak turin in khongai na kanan deal bok ani kalome